Uziko nta mukobwa w'umunyamurenge ndabona ufite ikibuno. Nta mukobwa w'umunyamurenge ndabona ufite ikibuno. Umukobwa w'umunyamurenge ufite ikibuno numwe kwijana. Ninga mbese abakobwa b'abanyamurenge benshi nta kibuno wogira ngo bagirana urubanza. Njewe iki ni ikibazo mbaza. Ndakibaza abantu bakera. Mwagiye kugira ngo mushake abantu batagira ibibuno. Uziko umukobwa w'umunyamurenge uzobona afite ikibuno uzosanga afitanye isano n'abafrero, usanga afitanye isano n'abanyintu, usanga ari wawundi bazabita ngo byenda ngo wabo ngo nabanane ngo nabaje ayiwe we none ndapfuye. Ibi none mbivuga iki? Nuko ko Imana je maze kureba naritegereje namanitegereza ahantu hose pe muri umukobwa w'umunyamurenge ugira nyashi n'ababa nyuguhira nishaka nani uwo numuga n'indirimbo yakera ngo nyashi n'ababa naho byavuye. Imba uziki wanyu hariho umukobwa ugira ikibuno ari umunyamurenge agira nyashi akaba agira nyashi, ndagutegera ifaranga ndagushira ifaranga. Umukobwa w'umunyamurenge ugira nyashi baramwanga. Nimba hari umukobwa ugira nyashi w'umunyamurenge abantu bamwanga ni benshi. Iyo yinjiye mu kanisa ngo akazunguza nyashi bazamaje kumuroga bazamaje gushaka uburozi. Hariho bukobwa mutagira nyashi bw'imishiha mu izina rya Yesu, bw'imishiha butagira ubwenge. Nimba uziko uri umukobwa w'umunyamurenge, uri umukobwa w'umunyamurenge ufite ikibuno, ufite abakwanga nk'igihumbi. Niba uri umukobwa w'umunyamurenge ufite ikibuno baza bakwita kirara, bakakwita indaya, bakakwita kubera iki? Kubera ko ufite cyo kibuno. Ndakubwiza ukuri mukore research. Nta mukobwa w'umunyamurenge ugira ikibuno udafite amazina baza bamwita. Abakobwa b'abanyamurenge uzusanga ibibuno wogira ngo barabiciye wabo. Yeme oya reka mbabwire abakobwa b'abanyamurenge mutangire mwambara ibibuno, mutangire mwambare za zinda bazungu none bya bintu za plastique kubera yuko nta nyashi mugira ibipfu gusa.